Go tlela phetelela ga noka ya Ritchie go bakile tshenyego e seng kana ka sepe go baagi. Ba mo poifong ya gore ba tlile go sala ba iphutlhere. Bangwe ba bona ba setse ba fudugile. We fear that the water of the flood can come near to our houses because in the past the water come close to our yards. Last night we didn't sleep because Elise and some of the guys of the fire brigade came and told us we must move. Baagi ba tlhoka thuso ka potlako. Ba lekgotla ba selegae ba tshwere phage ka mangana go thusa. Fela ponele pelo ya dipula tse dingwe ke kgwetlho e kgolo. They're expecting rain over the weekend from tomorrow till Sunday, according to the Weather Bureau. So we're still waiting for that water to come down if it's raining. So at this stage, we hope for no rain. Masipala wa Salt Blackie wa re o dira dithulaganyo go baakanyetsa ba ba dulang gaufi le noka. We have arranged the electrical truck to assist residents to take their furniture from the riverside to the community halls, where we can give them temporary shelter up until we see the river banks going down. Baagi ba tshwenyegile thata ka ntlha ya fa seelo sa metsi se oketsega.